Kua rāhiritia atu a tākuta Hannah O'Regan hei tumu hou mō te whakahaere o Awarua Whānau Services. Me te aha, nā koneia I auraki ai ki tōna kāinga ki Murihiku. Kua hau te rongo o Hannah hei pau whakatairanga I te reo Māori, hei pau mātauranga anō hoki. Ai aia nei nā kua tūia ki tētahi anō tūranga. E whakapūmau anei ana mahi hei hāpai ake I ngā whānau me te oranga o te hapori. Kia mārena mane te whānuitanga atu. Kua hoki mai tēnei uri o Murihiku ki tōna ukaipo ki te mahi tahi ki Wainganui I tōna hapori. Kua māpuna mai a waikamu I ka karu kua hari kua katoa, nā kua pupu ake nei te aroha I tēnei āhuataka. Like Halloween, we've been waiting for this day ever since we got Hannah across the line. He kaupapa a Awarua Whānau Services e mōhio tia whānui tia ana mo te whakapiki I te oranga o te tangata. He kaupapa e whakahi ana a Regan ki te kawe whakamua. Ko tā mātou, ko Awarua Whānau Services, ko tā mātou he hāpai ake I ngā tamariki mokopuna, I ngā pāpā, I ngā māma, I ngā rangatahi. Kia pai ake tō rātou ao me ki. Noho ku te whiwhi, kia whai wāhi ki roto I tēnei hapu, ki roto I tēnei takiwa. Mei kore noe ki te ētahi mahi mahaku hei whakahiki anō te taha o te oraka o tō tātou iwi. Kei konei au, hei rika raupa, kei konei au, hei rika wera, ki te tautoku I ka mahi, kua mahi ei roto I ka tau. Tōna reo tēnei o te wharauingoku, e tū mai nei hei waha, he waha whānau O'Regan I tau mai nei. Anā ko tōna pāpā a tā tipine O'Regan te upoko o te runaka o Awarua, a e hara noiho tēnei te whakatau, engari ke ia he hoki ngā nō ki tōna tūranga waiwai. Yeah, and I'm looking forward to his words of wisdom today. He'll be extremely proud, as we all are, of not only of Tatipini, but of Hannah and the rest of the whānau. Runga I ngā ahuatanga o te o Pāremata, ngā tangata o reira, kua ahua pehi a ngai Māori I tērā momo, te rawa kore, aua o sumomo ahuatanga katoa ko tātou e rongo nei I tērā taumaha. Hei tā te hea mana o te runaka o Awarua, ka tino whaitake tōna ārehitanga I tētahi rautaki a Awarua, e aro nui ana ki te oranga o te whānau, te mātauranga, te mahi, me ngā whare noho. With Hannah is her standing in Ngāi Tahu. So over the last 5 years in particular, we're getting this devolution process taking place with more capability, capacity with hapu, and Hannah's going to be a big part of that. Kua roa a O'Regan e kaha kōrero ana mo tōna hoki ki te kāinga, a I nae nei ki te kuhu atu ia ki te tahi ao ko kaha aki ia I e tahi atu ki te kuhu. He wā tuatahi tēnei mahaku, kia hoki mai ki tōku ukaipo, ki te kaika o Kutipuna, noho ai, ki te whakatūtiki e rā o ka wawata I waiho nei e oku mātua tipuna o mua. Aha koa e ka tautoko ana Awarua I a ngai Māori e toro ana hoki te ringa āwhina ki ngā tangata no ngā tūā papa katoa. He kaupapa e hiehia nui ana a O'Regan ki te whakapakari. Mārena mane, te karere.